القربيين وإلى ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وإلى أرواح كل ولي وولية لله من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كانوا. Bana abali mu byobufuzi nti abantu balina kuba bangi. Nabiyuna Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah amwogerako yagamba nti kana ummatan, yali kibiina kiramba. Lwaki? Yakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'aleka byonna. Hajjati Kulsum tukwebaza Allah subhanahu wa ta'ala akwongere. Obadde okuva Ramadhanu yatandika tukulaba ng'okola emirimu gya Sheikh Nuhu Muzata batte yali akola. Naye tutaba Allah subhanahu wa ta'ala akwongera amaanyi era kuwa obulamu obulungi ogusa omulimu ogwo. Nalabye wano juzi ng'oli ku baana abato bw'ogabula Allah ejo nno omuntu by'olina okukolera omuntu ng'afudde. Bino mbibagamba nga mmaliriza, fenna tuli wano nakyogerako nkiddamu era bwe busiraamu tokyawanga nnyo. Busiraamu tokyawanga nnyo munno ate toyagalanga nnyo. N'olwekyo omuntu singa tunatambula bwe tutyo tujja kwesima mu nsi muno. Sheikh Nuhu Muzata batte amannya kati getukozesaako ga muntu omwetaavu omunafu, tumuyita miskini mwetaavu, tumuyita almarhum, tumuyita alfaqir omwavulunkupe, almarhum asasirwa. Allahu akbar. Naffe bujja kukyenkya nga tuli bwe tuti. Naye abantu abagenda okusigalawo okusabira bantu abafaanana kati nga mwana wattu buli lw'omugamba nti tugenda kusoma dduwa ya gundi tabuuza. Hajjati Kulsum twasoma wano juuze dduwa nendaba ku mawulire. Mwana wattu abavubuka ab'amawulire tubalabula mubeere n'empisa. Ab'amawulire aboti rediyo mubeere n'empisa. Wallahi ya Mungu toyinza gamba nti omukolo tegwabaddeko banene. Inna akramakum inda Allahi atkakum. Omunene wa Allah subhanahu wa ta'ala oyo akola ebituufu n'atya Allah. Buli muntu atidde Allah subhanahu wa ta'ala najja n'asabira Sheikh Nuhu Muzata batte. Sheikh Ibrahim yayitibwa omunene era yayitibwa ow'ebbeeyi. Kabuli eyo mugiraba Sheikh Nuhu Muzata gyalimu. Wano olaga obunene naye teyina gwemanyi. Gwemanyi yoyo ate Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo abazze tubeebaza mu ngeri ey'enjawulo okubeera nti muzze ne tusabira muganda waffe. Hajjati Kulsum eno embeera togirekaayo, erina okugenderera. Ibrahim Sebunya embeera erina okukola ki? Saba Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire bakadde baffe bonna. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obulamu obulungi. Wasalaamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر. وصلى على سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه والحمد لله رب العالمين. أي الله واشتبه الله زبنا واشتبه رمضان ennaku zino 10 ezisembayo. Allah tukulajanira ow'ekitiibwa tutudde mu kifo kino mu maka ga Sheikh Nuhu Muzata batte nga tukulajanira obeere ng'osonyiza Sheikh waffe. Allah tukulajanira omusonyi w'ebyamusobako. Tewali musonyi y'okuggyako gwe. Allah tukusaba subhanahu wa ta'ala olw'okuŋŋaana kwaffe kutukuŋŋaanye wano. Allah musonyi wa muganda waffe otusaasire bakadde baffe bonna be wajjulula. Allah naffe abalamu tuwe obulamu obulungi, tuwe obulamu obulungi ya rabbul alamin.
tuwe enkolagana ennungi. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba Allahumma innaka afuwwun wa tuhibbul afwa fa'fu anna. Tukakasa nti Allah oli musonyi oyagala okusonyiwa tusonyiwe. Allah tukolaganira otusonyiwe, otuwe enkomerero ennungi, otumalire ebizibu byaffe eby'omu maka gaffe. Allah tukusasaba otumalire ebizibu byaffe eby'omu maka gaffe birahmatika ya arhamar rahimin. Tukumire famire zaffe, tukumire abaana baffe, tukumire emirimu gyaffe. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa salli ala sayyidina Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi walhamdulillahi rabbil alamin. عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها من قبورنا يا باعث وانفعنا وارفعنا القربيين وإلى ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وإلى أرواح كل ولي وولية لله من مشارق الأرض مغربها برها وبحرها أينما كانوا المؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا نعطي لما منعت ولا مانع لما اعطيت ولا رد لما قضيت. Muganda wange Shafiq wamune muganda wange Vincent Nyakasa wakwibukire wamu abadde sikwe yaviiridde ddala Mengo abasajja abalangira bali batandise embeera sebo y'okutuguma ku mataka. Twebaza mukadde waffe kyenda okuzaata Allah jalla jalaaluhu akuwemu ekisinga okubeera ekirungi olw'omutima ogwo. Allahumma amin. Nsaba mukkirize mbanjulire mukadde wange. Allah ya Rasul salam alayka. Allah ya Habib salam alayka. Allah salawatullahi alayka. Allah ayyuhal mab'us fil najita bil amril mutawatullahi alayka. Allah rabbi falhamna jami'an. سلام عليك صلوات الله عليك. الله صلى الله على محمد وفى مرحبا مستجيب دعوات مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى محمد الله وعلى الله لمن أمور شرفاء الله ومعيا شمس بالصلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ekiseera kino kyennyini katufune obubaka okuweebwa mukadde waffe District Kadhi omugenyi omukulu Dr. Hajjat Kurusumu Muzaata Nabunya afuuse ensonga okuba nti tuli wano. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize okulajana kwaffe katulajanyeemu. Allah nsonyiwe Seeka Muzaata. Bigambo bitono nnyo okusinziira ku budde. Tuli mu mwezi gwa Ramadan. Tukozesa ekigambo ekigamba nti Allahumma innaka afuwwun tuhibbu. Allahu akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فمن لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأعلى إلى يوم الدين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. أيدنا اللهم منك يا ربنا أيدنا اللهم منك يا ربنا وبالعصمة والتوفيق يا كريم الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. صدق رسوله النبي. اللهم اغفر لها وارحمها مريم اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر لهن واسكنهن في الجنة النعيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. ثم إلى الرسالة. نعم. ثم إلى من راجعهم وقاربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجب انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحن اللهم في. Yes, sir. Nagin saying so queer and work celeb jazz at this moment. What? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Balamusiza mwena batulaba ko wano ku celeb jazz. Tubadde ku dduwa ya kisiibo nga tusabira ku myoyo gy'abakadde baffe abaagenda nenga okusinga ddala bazadde bange n'omwami wange omugenzi Sheikh Nuh Muzata Batte ne mikwano gyange ni other relatives.
ayogedde nti ki? Of course toguma mangu ndozi olabye nga njozeza ne ku munye si byangu nno muna ebyokuguma naye mpola mpola si byangu bakugamba ne bakugumya kale bo kye balina okugamba naye si kyangu eyali akiyiseemu yasobola okitegeera. Anti kati kye tulina okukola obusiraamu butugamba okugabanako ne kyolina kati wiiki ewedde Annuary yali awa abaana abato banne kati no wiiki tubadde ku dduwa si saddaaka pasa edduwa like musoma edduwa ne mulyako ne bannammwe ne muyunga oluganda Allah akisiima. Bambi tonzijukiza etuveeyo si byangu.